whaftai. Se au maia, se pati tele le na, tātou te whawhelo ai atuai. I le whaelipu a le katoliko, le upu mana. Ben. mai se pati tele nei whaeili mātua whie, whaeili tō tele, ale EKALESIA KATOLIKO, Samoa.
ai e upu mana yu EKALESIA KATOLIKO. Pati mai, Paktai.
le na ua whaalo whaamawai mai whae li puto tele le nei o whae ngoino le upu mana Catholic Youth Brass Band. Ia o nalo e mai moa mai le whawhiwhianga al whai pua le upu mana le Ekalesia Katoliko leo mai tau atu wa ngai atu tua ua toyo seanga i ona whaamai aina foi leo lato whawhiwhianga i le nei foi vaenga o le aso kua pepe oi le si vaenga le la so mai. Leva vai tu le tapo kalame tuilangi o le whailipule nei mai le kolisi o pesenga. Ia po se tasile nei o whailipu e tele lava ni whawhiwhia i tau sanga o mawai ia mo le whaamna tuina lava o tutu o tasi o Samoa. Tuilangi e pe ona ta wala tōni ngā whaili lea na te atu nei e sao le lei e wholinga mai sa whape ona suina i New Zealand pe sawa. Ia pe se i o le tanana na maua mai whape o le tōngina nei sa suina mai New Zealand le tōngina lea o le whailipu lea le upu mana. Ia pai e mai le ona so mai le o le Ekalesia ale aonga i pesenga. Ia, atono lea ua lam whai u le whawhiwhianga fo ia le whai le pua le upumana ale Ekalesia Katoliko i Samoa nei. So fua mai le tausanga nei, ia po le tausanga e awhi sila ono sifuri ma le lua lea na amatai ona tutu o tasi ia le tato malo lea wa atoa po whamnata fwele lima sifuru